أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكهم أن تنكوني نعم ماما وكوين جوبنا ستين أستاذنو أقرأ موسره أبو بكر هيدر وكوين موسري نعم ماما ستين أقرأ موسكهم أن وكوين كين سكهم أن تنو ماما كرن كري يغمى كوبنوغو كالندرين الله مرحيري وكوين موسري aro madanu kulbali okuina qragaranto kata ay tirngana na yugo manda ya arima okuina qragaranto kata asuka mantinga kenna ngale wa tu inari nanti lenki juman kotake kengani hada minan qaso kengani qamariya abiton tami aro karago kebe gana shamsiya nga kengani tuwa on qasonga ken tampille aro siko keni lenki nangemu lenki juman kotake o hasira be wala ken tariko ke asino sikandi au jopene lengi jumankotake inshallah asino sikandi au jopene lengi jumankotake nange mutike dati hata minan qaso bito tamiro karago tuwa on qaso tampiliaro bito siki nange mu lengi jumankotake ken sabura wa munu tiringan nanu ma o munana yilero akhbaran li honni program ka kenna tiringan nanu yama kembere on ya utunu utumo eresrema beri kenyi geme 15 minutes donc eresrema tanawano kenyo geme 17 minutes 3 secondes 17 minutes 3 secondes oni le ken eresrema kama donc ken eresrema ken ka homena li ona ka homame na wara sitting e ogana auto 17 minutes 3 secondes ona kata ken siko utunu donc wa wala sitting kama wana wara sitting kama wa munu terengana no ma application yugo nono kullawo misansi nuku kapame nu yabane kullawo misansi nuku suko amanten ka homa me na anya MP3 nga na hegelondi na yabane wa munu terenga nanu ma nes ke application go serebe ma wala man serebe grawa kapame na yabane kembere na olla hingo kinga porque a hinga runne wonu mobe kembere na wa munu terenga nanu suko amante ma application kende serebe telefoni wala ma serebe to aunga kinye angara wo misansi nuku suko kapame nu yabane kembere nga anna saga wala sitingama a oke munu besu ko mande ma wala hingo kinga mosiri kembere nga oke munu besu ko mande ma farentar ko ke kinga sira ke asino sikandi akota hana oke nde maninga lakata trenga na su ko mande nga wona misansi no kuwara sitingama awgeme aban maneso geme 17 minutes 3 secondes awara hale sirbe na tunanti irawa kapame dongu kemur ntengo besu ma kengo lunora mosiri na kama me na suka mande misansi bania na saga wala sitingama kengo lunora mosiri kembe ngamba o haga ile resema kurma be kama kenka home na le qatunwa nge miranta pasge application ke hodo ma nyani jonna kama me kenka mane inti italfoni bono dongu ken saura nge me khoni ma ya ramul dongu alla na do da yime wa ya ramul ngana kata ngama kata dongu har ngana kata ternganda no khomisirun tabana telefon to awuni dongu serbe gana to nandi ira o message no kusuko manten kapame na yabane ke muruntenga ma wanga na ya lungo ra mosri wa lungo ternganda na suko manten ke ya sawi na ternganda nenne undi wa ke ya na sawa ngana na ayila na MP3 dongu awo sabati ni carte memory o ha dawar mo be resema be donc ken sabati ental carte memory manna dawar na ya MP3 ana dawar na MP3 donc awra carte memory direct dongo haigara resema kurma be ya ken 17 minutes 3 secondes ga ngabari ken kana wara carte memory direct dongu oni aisai lenki aga nasro ken na ga masro ga dongo o ya ga tan murna pour que agaro débloquer na mobe na mbuke la halari
bokani diamen gillo o hawto mun yana suka mande ma o la lakake o ni dangta inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. O maremu o la lakake o ni dangitay inshallah. O maremu kebe gan Safwan ibn Umayya aken Umayya ibn Khalaf reme Umayya ibn Khalaf ra ko nanti Badr kota aken kara silaminun da kari Bilali aro jama gili lansar nun jama bo ora ko nanti gili bake ngati bake akeme ga dunge bake nga nanti mbu kenyi ga kota kama kan sababu na ga mai ga dunge bake nga o maremu ora kimo ni katike nga sababu yugwani kenya sabuni aga mai ga dunge bake nga ora kimo ni katike nga tara kun kita wonu yugono no kunda jidi nde nyari mosiri ono ra khelo kendi pour que fame garonar mobe kebe anu mayata buna khalafu ya jahila ungati akemme nyangenyi Saad ibn Muaziya kiyani madina ko lansar no nyungumenga amenye umayata buna khalafu ya kembira har salama ungari nyama o keto tari kembira kota ina same Badr kane honne nan same Badr ga yan kane honne umayata kebe Saad ibn Muaziya ari Makka agari Makka yanka umayata ibn Khalaf yar kihme gani amenyange ke ayanka kenyari ati umayata ibn Khalaf dangani tana wati hesente mundira pour que igara o tawafu nyana ke kompe igara o ke munmunu mobe kingana alkawai Makka kahirnu kuga ndabaka sera mobe ko kingana Abu Jahali ari me kutui kemira umayata ibn Khalaf ti tan an sabati kandi wo wati hainara pour ga garo tawafu nyana mobe nan sage nay kahiri nyumuku kingani Makka yumuku kunga mabuga sera kemira umayata ibn Khalaf rakanga ati jaten tawni kebe gani kinjiga ngati kinga ini serun taru lahu bolontangeni kinga ati kompen non sirahu sirgabe du kapa kata kompen sirahu nye kinga ati kinga ni kinjiga konko ngati nga kembele na umayata ibn Khalaf rakinga ati ya mundu Saad ibn Muazira birambe kinjiga nga kinye ati Saad ibn Muazu dangani ti sasa kuna ro bakana ni tawafunya keta umayata ibn Khalaf imesari bu ni jongo alkawai yo munana ndi tawafunya ni to kella halanka masa kebe gani umayata ibn Khalaf Saad ibn Muaz iri alkawa iri balina konyino iri balina Abu Jahl ibn Hisham iri balina Kenya ni alkaba yaqafu yimem pankanya Abu Jahl pour Abu Jahl na mabu asira kemira Abu Jahl gari wari umayata ibn Khalaf Saad ibn Muaz wa dome ati umayata ibn Khalaf dangani tela no kona dome ka umayata ibn Khalaf ti kai Saad ibn Muaz yayi kiyani madina ko nyumea kembra Abu Jahl ti Saad ibn Muazira telo ku ser murtin to ku angu nyame ka hukata aduwa aya ma lahirun kiniya nan dawi de mana no ku gajawa serebe no haiga green nan diga madina angu nyame ka hadu no demawa ange motla nan green nali tangone tawafunya khairu lahiri tel kenya na khamo ti umayata ibn Khalaf ni oser khore anja tigini kenya tikenga na gahe ike kunata Allah amai tawafu kenya khairu lahiyar amai sagene nan ga madina khairu lahiyar am pate mulle mai sagene ke ganya watibe kebe Saad ibn Muaz kana butembu ata Abu Jahl dangan atanga ni ke kawa tawafu kenya nginga ike kahana wanka bana hoy kenan kota ndare kenan kangai ike kahana madina killen kutunanga anyi me wato angu lanta kene shamu ne amad dangiro madina aga ne ra voyage shami aran ta dangi na make madina anga ne ke kawa tawafu ke ike kahana wa madina killen kutunan aga ke ko ni watibe kemra umayata ibn Khalaf ti Saad ibn Muazira ti diamen ne meneme anna ta no serebe hay sehenga ke wara laqay man kenya hay kere wara laqay kenya Makka deweke ayu men ke kemra diamen hononi ke ganya Saad ibn Muaz ati umayata ibn Khalaf dangane ti otogome atange umayata ibn Khalaf me kota igra mu Allah harenga ne mando kisinga kama au kama na ko atoku koni kota ornan kari umayata ibn Khalaf ti tela awi ke kali ni to Makka irawa Saad ibn Muaz ti ike koni ta to an kala no ko Allah haran koni kota ornan kari
kiganya ke digame kenya butunguti umayyata bun khalaf kama butungutun koto mosiri birambe khibare ngadanga aro abu jahali na aro umayyata bun khalaf birambe ga sage nan diga kani kena sa'd bun muaz kinyi sage nan diga madina umayyata bun khalaf ati iya kenan kingani safwana ati angen tatu nan di sa'd bun muaz au kuma digame be ko ange makembuwa aya ken daratel ken kankaya ati ya kenan ani ti sa'd bun muaz ya kuma na ko ti Allah harenti ti kira mu Allah harenga kotai au kama na ko nandi ike koni ti kotai wike kalli ti kira tirni ti li wike kalli ni to makairawa tati igo kala dingira be inta kendu talla haran ko ti kotai wike kalli kiyanya ati ya kage dana ike kana kunati Allah ike nta abaka maka no ne khari parce que Muhammadu gani sirebe aga na ko awanyana kemere ike nta abaka maka no ni tar ko gumunda ko nanti nangiri ken ko tanga sa are mu aga ne terne awire mun subuni nan kahiya woter dome kin masro atlana cross nanun ka hana wudu kingani tangananwa kun ka hana ka hundengai agane terne jamanyari wa adde bintere namuna nan nukutan wara kensu sito bara kensu ra sigindi ke watiya na sawunya kabar be haiga sakama ataron kama nan da Allah harenti iwike kalli ke diame ajote ke wure mosiri ni toge no yara madanga wucineri badiri gajangen kabare li girnan sigi ken karani ke khibare saundenga ken taron kama ken berenga ke asabuni badiri nambuna nda badiri araken koni na sawunya sa'd bun muaz ya gara ke diame be saw ataron kama nanti Allah arenti kotai wike kalli ken berenga arire mu ibuna nda tawal kawa khuraini kenai badiri wakama kurelle mun kahuma me kurelle mun pangan subu akeni re mun buna nda tawal kawa khuraini bake mai anondi bake mai are mun noni kene wati be kibe yana Abu Jahl ibn Hisham ya aro Uqbat ibn Abi Mu'ayt qibaran kiniya nanti Umayyah ibn Khalaf tawunu al-kawas rawu ngari de mutibake ndano woni kenno qusui menyaw hilbe gana shaytanwa e qusagara usulamberi ila usulamberi nyawtu na imbelari na usula lari nandiya Umayyah ibn Khalaf tawunde na usula ke kinai tani duusu tina sawnya akeni yagare ti yagarunya wi duusunu yu qorun koni tikuna sinun qoronyari kayaru kunyar usula nan kawa wa kunya duusunu kenya watu be Umayyah ibn Khalaf ke diamira ya gundi mosiri kina ya wujjaman da wire munno mena akusaga butu na lika no ni monsroni na mendro kulloni ni satu honu tunambu kya sabuni agabu na sawunya menyamburu hili kebe gani Uqbat ibn Abi Mu'ayt aro Abu Jahl ibn Hisham kwanya sawi na buni kembala lare Sa'd ibn Muaz hagra diame be sa taronga ma ken diame sawra mai ga dungina mbu kembrenga kunya sawi na buna ka hujja manga harabu halle nan ka hujja make igada badr khuraini targo gumunda ko nanti ganya ken noni aridu motu mosiri aridu korosi ken du korose no wanyar sa ora ko nanti Abdurrahman ibn Auf amen nyenye ken jahila wati tabare be gadden wala ken sawa taronga ma kembere ngara Abdurrahman ibn Auf ora kusagara akhiri tela kunta nyogon qatima kenta lagarawa mana amuna ni dukini Abdurrahman ibn Auf yani mana buragu nei amayati karnde purge kalleke igaro kisni kinga mowe kembere Abdurrahman ibn Auf ken khana radiga arade nyogo Ali ni riga nanti wari kaw mana burunga iro Bilal gemu Bilal qahanati alla gani tono inta tono kembere nga kabare be dangi kendi ora kensu ko manten saw taronga ma ka umra dunga ni kebe abus agani ga barabba ken sababu be ken sababu ya haike ora ken saw taronga ma Umayyah ibn Khalaf Sa'd ibn Muaz ga himbe karana dala ran kota iwa kalli ken karanda makki sayre na sawnya badri kota ura kari Bilali aro jama gilil lansarun ni kunda kari kembere nga Umayyah ibn Khalaf abrahime bakinga kenya hage kenan ga hale kahirun ga baka ora ko nanti sorota miro hillo kunyan sigiti ganyange musakanga ganyange diganan sage musaka kunyani yime laure nanti kungo sigiti ganyange ale turu musakanga kun sorota miro hillo taruko gumunda honu koni itonundi kembrenga taruko gumunda ko nanti ganyange ko tahana ga bugu maka ibunte iro suganu nyambu aro kebe gani gitar nu igo himbeno aro dimundo donongu iro kunyambu iro sugana yaru kungo kamane pasanun sauni yo kamanu barama iro kunyambu kono Qur'an ngara ko mo nanti bu maka ti yadae aro
kembarandange kemberenga tarugumunda ko nanti ibu kota hana serebe ga sigiti gajange musakanga kenni Abu Jahal bin Hisham akem panana jopa iga bu ikota hana nyime kembira kebe ga Abu Jahal akenna nyogo mutame kanembura kurelle mundangani ara nyogo mutame kanembura kurelle munda kembira iga giribito hilaninga kebe ga Umayyah bin Khalaf ya kenda nyogo mukabe kanembura udangani birambe wakie asfana nokunga dingira be wata asfana kembira bito sikanin kota serebe ga sigitu kurenga ken Suhail bin Amr ken gara nyogo mutame kanembura udangani birambe wakie qadidi dingira be wata qadidi ken na nyogo mutame kanembura udangani nonga birambe bito natanin kota kebe ga Shaybat bin Rabia ken gara nyogo mutame kanembura udangani birambe wakie dankange lakinga dankange tatega kinye don nonga kene halakinga kenda nyogo mutame kanembura udangani birambe bito karaganin kota Utbat bin Rabia kenda nyogo mutame kanembura udangani birambe wakie Juhfa yake Juhfa dingiranga kenda nyogo mutame kanembura udangani bito tuminin kota Nubayhu bin al-Hajjaji aro Munabihu bin al-Hajjaji kunda kunsoro hilu kunda nyogo mutame kanembura udangani birambe ga kin wadi abuwa dingira Allah hare nemano kisinga kama ama amina to huren saundengo no kube abuwa dingira wara la kaywani wati aw makaro madina na wati abuwa ya kin nonga kembirenga kebe gani hajaji re nyugum piliya ken no bayhu aro munabihu kunda nyo mutami kanembura udangani nonga birambe ga dangi nonga sakina al abbas bin abdul muttalib ken kara nyogo mutami kanembura udangani bito nyerunin kota ken na nyogo mutami kanembura kurelemu nangani keni Makka kahirunun kurelemu birambe bito seginin kota kebe gana Abul Bakhtari bin Hisham ken kara nyogo mutami kanembura udangani Abul Bakhtari bin Hisham ken da nyogo mutami kanembura udangani ken na yi okiye Badr Qurayni kembra serun kutu yero gayango jopeni aro kibare yero gayango mergana kundi kalembura kembra taro gumunda ko nanti sorota miro hillo kunyan sigiti kunyani mello gayange depasingure ayiga nimpi kunyani mellawre nemano kisenga kama nemano kunyani mello kahirnu ko kure depasingure kenda nyale ala hare nemano kisenga kama akana gabulla hala beri ora ken saw ataron kama ora ko ina di setu hobe ganya Allah rema nyogo mu benu ga ma nyogo mu gabe he ora ko ina di sinu hilanari nyogo mu benu gani Allah rendi sabanu ira nyogo mu ko tawandi serno mena serno won soro siki o kapa nyogo mi baneri honu soro hilo kapa nyogo mi baneri honu me soro na to kapa nyogo mi baneri ora ko ina di Allah re nema no kisinga kama aro Ali aro Marsad bin Abi Marsad kun soro siki kunya kahuntenyi nyomi baneri Marsadi bin Abi Marsadi al-Ghanami kunya kahuntenyi nyomi baneri kembiranga Allah arenga na sedu uche gana ke Ali wasete uche gana ke Marsad bin Abi Marsadi ken kana wasete kembiranga ke no koyo Marsadi aro Ali igemari nanti keta Allah arenga ntoko nyomen kama ikun koni dungetai ikun oterne ikun dungetai oterne kinga nya wati Allah arenti anku lanta terne dini ke anku galabun ta anku di dini ke kendangi hale terne baraji be ko kidene anku ta baraji ke munda dini ke ken sabra nandini ser lampunte aro tini in setu nyomen kama khedi ser lampunte anku galabun gali mo ke me galabun nali ke mo ara galabun tali dini ke kinga nya wati be ira nyome kinya turunga migo kene gajan qur'ani wakene gajan qur'ani qaidi ante tarqu gumunda ko ena dalare na nyamarenya nanti dalangu beno hay igawarno nyogo men kanega purga ta nan taw dalange yana ra kana ternde dalaygo kilan be yana purga nyogo men ta nan taw ala re na nyamarne yatina kun dalangu sukutu baga nyogo muko kanwa na sawunya kewar mundanu ngana dalangu kanemo gililla to ni wa khibaran kitana taweri kesuna sababu ai iro kahirnu ngo kisni mei mobe kewar munanu ngo khibaran kita tawer mobe purge khibaran kita nan koto kahirnu nkawar munanda ira dalangu kusukutu baga nyomo ko kanena
kenna nga lewra ko inande Allah hare aga kin badir qurayni kebe gani ji yankara hananga go kena ji hanabe Allah hare nyiga yankano e jinin kutu kunwo iro kahirun no mena ji hana Allah hare nyiga yankano e Allah hare nga yankano sahabai wono al-Hubabu bun Munzir kena Allah hare tirni tela ando ke yankaye yerewo ambe ga yanka ke dingira yele Allah imana nyamar nan tanan yanka yerewa makene gajange infere wayo ken gajange ndabare wayo Allah ranti ti ai ti ke hay gajange ndabare wayo Allah min nyamar nan tin yanka yere ke hay gajange ndabare wayo kina ya Hubabul Munzir ta dangani kembirenga ongiri bakayre yankara tanawono himbe gan suronta yere ondiga noa kenga ya wati be tar hugumunda koy nandi kenga atina sena Jibril awo Allah harenta imbanginga sena Jibril awo Allah harenta imbanginga ke diamele konni wati be kembirenga tim malika wo yanka nalikata Allah harenga nanti ke malikati al-Hubab bin Munzir agara diame be koni tumuyen diame ken tumuye kembirenga giri anandiga ka malika ke yanka ati Allah tini kuinde kenan Allah tini islamun kenan kembirenga ti al-Hubab bin Munzir agara diame be ko ti tumuyen kema Allah arena malika ke jabi Allah arenti huwa salam wa minhu salam wa ilayhi salam ti Allah yani kisenga wa kisengo gile Allah wa kisengo sagene kata Allah kembirenga tarugumuna ko nanti Allah hare nemano kisenga ma kenno ko so ayile na Jibril hay itay mangenga ati Jibril dangani tiele aw kemalkatwa kemera Jibril Allah aren jabi nemano kisenga kama tike manya igo kamu malkan sutu kamu malkami gawen mosiri ike manya igawi sutu te ka kegoni ki hay malika igili kamu malkanuna keti shetaniya ki hay malika igili kamu malkanua kinga ya watibe Allah haren giri baka aganya yanka dingira hanabe Allah haren giri baka no nandiga dingira yaqomi al-Hubab bin Munzir garamunda ma mobe kemberenga Allah haren giri nandiga no kabara bega dangi kendi ora ken sawu a tawngama kemre o mare mu harsa badir qibare ora ko nandi tar ko kitabu no ngon ngo jidde nyanar mosri kemre ora ko nandi badir kota sahabai won wadi genda as-Sa'ib bin Abi Khubais ake badir kota ora ko nandi ora ken mana burawo irariga na yamana bure ora riga watibe ka kenga rige hati su anyitina ati wallahi kuna ta Allah ti sere sunda sahaba no kuri himbe gari kediga ti sere sunda sahaba no kuri himbe gari kediga akellige kamo birambe gajange nga bono kahirnu maga yani kamani dumundo keta gen woni sedu honga ma aw kuma na nguru iso ben su ko mantega ago hamana bana yawo si kulli gume we di halle yu gile wo sige kama wayiwo ke ayin tengabeni ken ko sagara mulili abaka singa mana siti na sauni agara siti na sauni kemirenga arayi sereben go kama na kahirun kata ora ko inanti saban ko tani sikwai kebe gani badir koda kebe Sa'd ibn Mu'adh kendi kapallemu kunyi kama Allah haren cross kemirenga grupu wono kunna kahirun ga urwato kunto kiro kahirun bate grupu wono kunyi kama na wani manun ka homame kemira grupu no benuga tokiro kahirun bate Abdurrahman ibn Auf akenyu kundi kemira ni toga mana kahirun ko katasa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu akenya ndiga bu keyugo sitindenga makena Saibu ibn Abi Khubais akenya nda bu asitindenga ma birambe agabuga sitindenga makengo sagara riga keta na ndiga tai akumana ka homana buruma akumana tinneya tiele kona keyugo sitinire na sauni kona keyugo ya na sidina na sauni amma sira sukita himbe ga wotini ikana riga atoke makhbar nga kinye Allah harenga nema no kisenga kama kemira Allah harenti te khara yugo nyime Allah harenti tiro yugo kelli iro yugo keri Allah harenti na yugo nyime tirndi sirebe gara riga kemira Allah harenda yugo tirndi teli kona riga yugo nti ike mentiri ga nantu de I mentiri ga nantu atar ko gumunda ko nanti yugo ke agariga riga mobe yugo nyime dankana on nanti keti haramare me ki hay malkanye igana kengo jamakere nanti iriga ke moari ke wa neriga kingani malika ke kinwo yana komi demande ay salama ona kinwo yana koyi seguma wa salama ona islaminunda kinya sabura yuwonda koni ina kengo kembirenga
Allah arenti ti malika narga gile Allah malkanunde yiwa madunga ko ni wonti ke koninta iriga nanto kena sai buke kembra Allah rai mira akbar nan di malkai wa narga gili Allah malkanwa kembra nga wuce da hale kiyani Allah ran ke nan hale Abubakar ke nan hale sunan mar khalifawu ati yiwa kar islama wa kena sai buya al-islama wa islama wa halani ara tabarake masala igari le mo beri aro yiwa be garra kena se kulugumeke agilenga ni ayintenga bengani kembira ay mekitena lagame ka kaira wonno na madunga lagame ni igana lagame wonyana seguma wo islam nun dangan ken sabura ara qoni ina lagame ken nga ale harsa badir khiware birambe birambe badir gayengo tari sahabai wura Allah ren khibare ne manu kisenga kaman nanti ira Abu Jahali wari aw hurundi ira karande ngari ti dange Abu Jahali ya akarande ni ken no qusui agati dange Abu Jahali ya akarande ni Allah harenda kune muru tasiko Allah harenda kune muru tasiko tarugumunti istahalafahu an-nabi salasa ayman billahi allazi la ilaha illa hu laqad ra'aytuhu qatila Allah harenta kuna tasiko ti Allah harenta kuna tukuna nusikia nandiwo kuna nati Allah kamana suganda maganda Allah be hakika nyime ikira Abu Jahali wari akarandeni yunga kuna ke tasiko wati be kembere na tarko gumna ko ina Allah ran kusaga kanu na suyudenya akusaga suyudi ken kusui barka saqe suyude kembere ara bargan saunde Allah ra tarko gumna ko ina nanti birambe Abdullah ibn Mas'ud garti Abu Jahali yonkulanga na la sira Allah remure kembere ngati Allah haren giri na arakanu hili salli Allah ra barga sake sabra karo gumunda ko nanti arakanu ko hili Allah haren da salli tahilwa Allah haren da salli tawramanu hilla bira me qabaranga kina Allah haren nanti kahirnu iwuru islamin ko kamane haratu kinga ya ta Allah haren da arakanu hili saun arakanu hili salli na bargan saun Allah ra bira me qabaranga kina hilla khari ugarta Abu Jahali yongulanga hilla khari arakanu hili salli ken qahanari kembere nga tawo gumna ko nante arakanu ko hilli ta salli tahilwa kenna nga ale harsa badir khibareni honi kahirnu manginga wadi kenda Ubaida bun Sa'id bun As ka diameke ura riwaya kiriga koy riwaya kiriga baka Zubair bun Awam tarko gumunda hilla baka kenyama akendi badir kota ikero kahiri wo gemu woti kena Ubaida bun Sa'id bun As iro kengemu birambe iro Ubaida ga gemu ike me madu kenna atunu ndenya mandro kenya ndo na hate manyan suturi maganta aya ala kumbil bani aya hunjumbil eti la yura illa ainihi anta nuqsu walari maganta aya hunjumbil birambe gra mekita ay me qusanti azubairu dangane kebe yani Ubaida bun Sa'id ya arqana to Zubairu dangane ati ana zatul karsh ana abu zatul karsh inya kenya khiliti zatul karsh ureni no dare ogo sunanga ne woti no dare ka sunanga ne imeri wot nara ti serebe kusendare ngane hono ti gomme dare akenya khilike ti zatul karsh anno ondare mosiri kembrenga nya khiliti abu zatul karsh ara ke koni wati be Azubairu ti kenga atinya ni ke garatu nandi ja Ubaida bun Sa'id yani kenna atunu ndengo mandro kendi ike me matu nandi sire me beni kagara ke ko wati be ira tunu nandi jaki hay Ubaida bun Sa'id bun Asai kenna qusui igere jonko yai tiggajanga iman no qusu ke daiga gajana tin no kube aranya bangan su mandro ke abbange ahate mangan su suturante ni tin mandro ke bo kenga ya wati be ike khoni arayi itamengi ma ike khoni man no qusu da ma ya hunje ke dai ike khara jonko ya hunje ke na tameke tutu aya hunje keri ira tamentu ta ya hunjege tamegera ya hunjege boto magornari a kenno kusa kanu nankara kenno kusu a kanu akara kenna ya wati be ikira lamuru tiwa tamege buni tamege bake kenya malung tamege bake targum na ko nanti age tamege buti magare tanya sau Ubaida bun Sa'id bun Asari tanya sau ayon kulangama na tamege futu bagati hanganga kembera targum na ko nanti tamege gai baka ranyi anonen golo anonen nyenge tol maga gani garo ya hunje ker mobe ken ngale tamege khibare tarugo mungara akuteli asrebe ken Urwatu bun Abdullah bun Zubair ira diameke kuteliga baka kenye
urwatu kemra kenta kamo urwatu ra koyin nanti birambe tameke kibaranga kinya Allah harenga nanti badru ko da Zubair bin Awam hawari rasulullah nantara Ubaida bin Sa'id bin Asara kariti ketamai ora ko nanti Sa'id bin Asi Abul Habib rahimbe tuga na wara nantandiga gajai tola ujunu na dirham kembirenga kenya hay Sa'id bin Asi kelle woni hay Ubaida ke Sa'id bin Asi ora ko nanti Umar negani Umaru ra kenya kari badru qurayni kemra kelle woni hay Ubaida ke kembirenga kibaranga kinya Allah harenga nanti akarate ke tamai ira Ubaida bin Sa'id bin Asi akarate ke tamai kemra Allah harenga inda harenga ra Azubairu ya nanti aro tamekelli kemra Zubairu tamekeri Allah harenya agane nukusu an tameke walla ma agane terne tameke ma o terne tay komi tangaranguma me kemra tameke to Allah harema Allah harenga ranta onsu tameke wa ma Allah harendi ngaranta onsu nya na tameke to ma birambe Allah harenga rifati kebe gane sayyidina Abubakari ken tawo khalifa undi Allah haren baten Abubakar ga tawo khalifa undi Allah haren baten ne mando kisenga kama kemberenga Allah Abubakari ara harengara birambe ya nga fui tameke agama tameke wara tirneya tele tamebe Allah haren ma tela ka ken garanya Allah harenga fati Zubair bin Awam adiya tameke utu nan ya tay kara kemberenga Abubakar gara tirne agama tameke wari uti ti Zubairu rido itamembate aradiga agara gajangi yati tamebe badil kota kembira Abubakar harengara Zubairu ya nanti aro tamekelli kembira Zubairu khana ati kembiti basi ari tameke kina Abubakari khana ra ingar nta unsu ko mantenya tai tameke wa kitedi agane ran no khube ko ma Allah are ma mobe kembira ngama Abubakar khana go fati birame Abubakar ga fati har sa Zubairu adiyaro tameke bate nan ya tai kara pase beswad nan Zubairu ya honi tameke wa badru kota ara gajen yati tameke ay birambe aro tameke adi kara kembira khalifa unsehe senna Umaru kembira Umaru on kellinya khalifa Umaru ganya khalifa nga watibe kembira Umaru khana ya ayun fui tameke Umaru ratirne ya tele tamebe ganya Allah hare ma ne manu kisenga kama tamebe ganya Abubakar khana ma tele tameke omina iti Zubair bin Awam ya hon tameke tardo tameke bate kemra Umar hare ngara Zubair ya ti tamebe ganya Allah hare ma tamebe ganya Abubakar ma wa munana tameke kini ike khana kemra Zubair ti kemiti basi ya kenno qusui ala tameke kini Umar khana al Faruq Umar khana re khalifaun suka manteya tameke wa ma Umar khana agos sedin puraunu misire noni hajirin sallenga bela me Umaru ga sherin burawo kembirenga Zubair bin Awam har sa diyari tamembate nan da tay kara adar tamembate nan da tay kara kembira kebe na khalifa on khibarenga kelli dan sawan no mena mi go gemar nanti senna Usman Zunurain nan dikin nan taw khalifa on kembira birambe Usman ga taw khalifa on kembira Usman khana aya ringa fu tameke Usman qaratinnya titamebe gani Allah harema tamebe gani Abubakar ma tamebe gani Umar ma tele tamege tawmina iti tameke ni Zubair bin Awam ya khalle tikemra ta Zubair bin Awam tarro tamembate kembrenga Zubair bin Awam tarro tameke da Usman kanara harengara Zubair ya nanti iwa munda tamebe Allah harema hime Abubakar ma hime Umar ma iwa munda tameke anakini khane ima Zubair bin Awam tikembe basiya ara tameke kini Umar ya birambe agara tamengin Umar ya kembrenga Umar kha ara tamengin Usman ya ara tamengin Usman ya Usman khana re khalifa unsu ko mantenya tay ma Usman khana ga un sedin burawo birambe Usman ga shehidin burawo Zubair bin Awam har sa da yari tamembate nan da tay kara ara tamenga de kara kembra Ali ken khana ga taw khalifa undi agen khalifa unya Kufa kayera gora Kufa ara tameke mundu Zubair ma nan dit tamebe Allah harema hime Abubakar ma hime Umar ma hime Usman ma iwa munana tameke kini khane kema Zubair bin Awam atike midi basi ara tameke kini Ali khane kema Ali khana dia di tameke Kufa ni khalifa onya tay ito ken noyari gajange godangi fidi wati fitna gajange ghazwatu Jamal Aisha o ma Aisha aro Ali fitna ngati gajange godangi ro mena kema Zubairu aka huntenyi
Aisha jamake anyi kenyari kembirenga ken karanya Allah harenda ko inne mano kisenga kama gajana ger nanti Bilal serbenu go Bilal kalli serbenu go Ammar bun Yasir kali birambe Allah hare musirenga kamana sigi Ammar bun Yasir Allah harenda ko nanti serbenu go kalli ti fitna ngati gajana ngoni giri islamin duruno mena Ammar go jama bere himenu ga kalla ngani tonta kunyama ngani tonta kunyama kembira gajana ger nondi Azubairu no jama bere kunjama serewa mbukur nanda Ammar bun Yasir kali kembere na dilikina ya Azubair bun Awam karen yang Allah rendo ki hadisari nande Ammar go jama beri amma himen wa Ammar kalli to munda kunya ma ken garani Ammar kallanu kenyi Azubair bun Awam go jama bera bo kina ya wata Azubairu are takebo gajai keri aw kamanan sage nali Madina asagante hoto kirai na kana kari kembe Azubairu kara ke gajangari a shairin furawo ke gajangari wata ghazwatul jamal kembirenga tameketo alima birambe ali kana ga shairin furawo kebe gani Abdullah bin Zubairiya kiyan diga tameke bate kembira adiara akendi ya tameke bate nalitai kembira tameke lagari Abdullah bin Zubairu kitenkama kembira ali danga halesa kebe gani Muawiya akendi isoru ikulli khalifa undi birambe kungare khalifa undi watibe tameke woni to Abdullah bin Zubair ma kembere ma fitna ngariro akendo Marwan remu fitna liro Abdullah bin Zubair aro Marwan remu na kinani Abdul Maliki aro iqonu kinanya watibe kun kana gajani goy wodi Al Hajjaj bin Yusuf ken kana di Zubair bin ken kana di Abdullah bin Zubair kanima Makka ala sehdin purawundi ala kulli hali tamike koni lagari Abdullah bin Zubairu tamike lagari kunyama kembrenga tarugumuna ke iriwa hillabaka Urwat bin Abdullah bin Zubairu ila hillabaka kiyama kembra Omar mukenna ala hasab badri gajangi badri khurayni ora ko enande Ukasad bin Mihsan ake ora ko enande akka hanga qose Allah aranda sollego tunna kinai tidga kahirnun ge mutike arasu ara sollekeri ati barkenga aro saurawu aro solleke diga na to kamna gajenga ya duro solleke ila ma na yakahanga kemra ken ka to Ukasad bin Mihsan ka ke to ama ma Allah harengar ta un suara kenya tai na Abubakar kenya tai Abubakar keni iwati na ghazwatul murtadina kiyane ser murtin do himen wa murtin nan dun dajja kankini kun gajange kembere honyari imegara nabi maun khirikati me goti kenda tuleha kinga jangen sa Ukasad bin Mihsan a shairin furawo kinga jangen na ka ke to ama sage na ya solle kare to ka na wondi ma Ukasad bin Mihsan a shairin furawo kinga ni tuleha gajangen ghazwatu tuleha kembrenga sahabata nan yino wadi kenda Salamatu bin Hurais tarugumna ko ina di Badr ko da ken kana ka han kose aka hanga kose talla hare nemando kisenga kama ara tambaron kite wautu na kinai kembira ken kana da gajen ya tikenga ken ka yilen na ya ka hanga kema kembira kebe yan Salmatu bin Huraysiya aken kana ra ingar taun su ko mande ya de ka hage Allah haren ki yara kenya tai na Abubakar kenya tai kebe yan Umar kenya gajen e wono watini ghazwatu jisr mponge gajen ken gajange akoto islam no ma mosiri wodi mponge gajange kembira ken sedum purawo ken gajangari na ka ke to ama ken Salmatu bin Huraysiya ila sedum purawo ndi ghazwatu jisr na ka ke to ama kembira Omar muharsa Badr qibare malika nungara serebe nuriga tarugumuna ko enande Al Abbas bin Abdul Muttalib aken kana malika nunda kelliga Badr khureni malika nunda honu karira honu riga kena Allah ranyi gara ko enanti Omar mo Al Abbas tarugumuna ko enanti malika nuna kelliga kemira malika nun sidile ken qoten mosri keno harman men sidinen tabana ka ta khabarai lansar nu yamba tarugumuna ko enanti lansar nu igmana Al Abbas baba ira ko enanti wa kallime ira ko enanti wa kallira baba nan Al Abbas tiwodo na kallime kemira asitile ora ko enanti malika nun sidile ken qoten mosri kemira Al Abbas ato au gutimine ma
awuro tarugum na ko nan Allah hare makkenge ala basi gutume kanema kembere nga yile nga kare Allah hare ne mano kisinga kama Sena Umaru Al Faruq kenda warin nanti Allah hare makkenge ala basu gutume kanema kemba Sena Umaru ti yala nan diga lansar nu kunya mari ina yetu kacike yugbanwa Allah hare ndi aha tandiga nyamara ana yetu kace nyoban ina yetu kace nyoban kemra Sena Umaru daga ta lansar nu gui ti kemra ti una ala basi yetu kace una yugban lansar nu kuti unta ala basi yetu kace nyoban ne ina kodo na na hokai a kin ya Sena Umaru ti hari kenyo ube kin na Allah hare ndungenga ti hari kenyo ube go Allah hare ndungenini a lansaru ne tinna kengo Allah haran kwani dungenini ti kemra tuwa yugban kenno kusui ira ala basi yetu kace ura yugban kemra nga gutume kanen sigi gudume kanen ga sigi watwe Allah harena nyamara nya ira la basi yetu kace yoban mobe ina kutu su kale nyoban dike mol kembra Sena Umaru yare mana burukuro mena ne suko mandenya tu kace nyoban kome ala basi yetu kace nga yobe mobe kembra tarugumunda ko ina ala basi aslama wonyi mengare taringa akenyi naburugume ayi naburungole ana buren sankende seruno mena tikenya sabu na aslama wongara taringa kembra nga aridu mangasa kenna ngi hale atlana Nawfal raken kana mangasa nantlana akhil kana mangasa kembra ala ranga nabrebe ko nabreke gaw mosri kakesu ko mande tarugumu na ko nandi Sena Umaru birambe agai kamana ala Abbas yetu kacenyo bana ata ala Abbas dengan ti ala Abbas ti wa munna ma islamau tina sawunya ala Abbas islamau kina li kira dina ihawa al Khattab islamau angana ti ike hawa al Khattab aro ala base tihi li banin salama iko ta ala base salama na sawunya ala base salama nali ala harenda mosiri ken sabura salama nali ike me umarra munama nan tan salama ka wuce hale hi hala salama ka kina ya ridu mangasa ti ala harengara piribe koni aime aro aqil aro Nawfal kimra tarugum na ko nan da salama hale ti kota ina ala harento Madina na buri gabe bu do Bahrain bangiya nalikina ala harenga tarugumu la koyi nanti kin na bure me maddo mi kin Allah arenga hina nan sami kin kane hono ra koyi nanti na bure mamponya ni honi ti na bure nyiman kembirenga ti kemme maddo Allah are maddo mi kemme kitana nan sami kin kane kembira ti Allah arenda nyamare ngin tura ndiga misir lakha iro na buru ku dia misir lakha nan du jurmuno iga du jurmu watbe ala Abbas kena ya ala Abbasi aw tawno Allah arenda di ata Allah arenda ngan ta Allah arenda hokini na bure gedi ti na sawunya igra manga sebenya tanya sawina miskina onki yere na sawinya ikira ime manga sa ira aqil manga sa itlana Nawfal kana manga sa kembere nga tala arena hay an hokini ya nabrekeri kembere ala arenti ana hotu nabrekeri haka bega baga tar ko gumunda ko enen dikendi ari yirame bega kaninga kinga ajalamuwa ara kinya buni na bay na nabreke qoro narari kita ara qoro narari na haga nara khen kauma me nanti wo gili nan sigitai amma kata gili nan sigitai ata laren nan ni ta laren na sahabai gon nyamari kenni de manautu Allah ran ta ai tinta kenyana ti bo tigemira ta Allah ran melli idde manautu Allah ran ta ai ike mentar ike ta agaro hakke be urana kenya wutu sira sunta de mana agaro hakke be urana kenya wutu tar gumunda ko nan tar hokoro na bugai ar hokoro na bugai kembira ngati wawtu hila kara makata atlan hotara bugai kembrenga arawutu ti esemben su ko mandenga na saw e kungengama keta nan gidene halle ko ina ligatai tawo gumunda ko ina daro ke ala ren ka ko mosiri tala ren da hay na hay magotuna la ren asaba non kanu kama na hay magotuniya na sawnya kewa ko ina da ala basi onna bremu na mosiri kemra ala ren ko ni madunye serena dema na wutu ay megaro hakabe wure hangangaro hakabe wure rakemutu nan ligatai kemra kiwa ko ina ala basi na buren ko na yake mun na mosi katar gumun qora sawati bangin sui har kahira onde ala basi dingira suntano nandi atora kin Allah harenga dingira suntano nandara Allah haren ko ni ken dingira di ka anna buren ya sanka sangendenyi kiya sawuni na aslama ngara ertaringa kiya sawuni na aslama ngara ertaringa kin nan ya har sa badr qibarendi sahabai go yino wadi kenda Khubasi bun Ashyam badir kota kenyi kahirun di anyiro kahirun bate bilambe gajanyenga bonon kahirun ma ira ego himbe kalli wo ken kalli ego himbe mana brown wo ken mana brown
silamin ko da kahirun nya isagonga mo be gallira yo kenya ne da imra ken wurunde ken khubas ke awurunde akenda miri inoni ara khima kore ara miri inonyari nandi ke khoni rasima nandi hari makka yagaru kungana bugunali alla rende kapalem ku gaja yo kataniya bilati nan ke yuwa ti ikunyu khorunya haiga bugu gajan bega bone kun kiteni islaminu alla rende sahabanu yo kun kalli karamo be gallura yi mana brawo mo be gallira tiken kabakoi awurunde aw kamana kabako aw kamana kemiri inoni birambe akoni toro kahirnu kubate aiti khubasi ga kenyi sirai amai maka me debnoni parce que tarogo mun asabade nan tamaddo min Allah harin me wari iya ga ayan wana khabar yan muko Allah harin nan kunu saban nan kunu Allah harin me amaddo min wari ya ga ita toke mo wari ma badr gayan nan tan wata ghazwatul qandaq gajan ken khana dangi qandaq gajan khana dangi na to kaira hund harsa birambe qandaq gajan dangi halesa a kenki lule siro salama wa parce salama wa ikunda suma araka wale wati su au kama nanjida ikunda suma kate wanyana salam nunga wati su surtout kanda kinga jangi kairun so an kahuma me iro munafiqun yahudiyanu nandi Allah rengaja a kensuri umakata Allah renga kinga atinya salama unga yankano oni ken khubasike kinya wati be ay mera ko nandi salama wanya kino oni ati wo kesu imadu min Allah renga ri ya renga wa imadu min asihun teringa ira miri noni ti aywa keta yimen tagili nandiya madina nandiya Allah haren se hunterin gawa ira ke miri noni kenya wati be igoni ga hanka himbe kama nandi indiya madina indiya Allah haren se hunterin gawa parce que serungo tin kunu Allah haren na yakunu saban na yakunu ike me maddu min Allah haren ngari ya ga maddu min saban ngari Allah ya har badr ko ta mala haren ngari iya ga kembirenga ati men diga nandiya teringa birambe aga sedu honkama targo gumuna ko nan ta ko mana tinne ateli muhammadu ni koy iti dia misire ni Allah hare ngono aw sahaban no mena kinno ko sari jongo e misire ngari sed honto sini kemera ne jongo Allah hare nga tela Allah hare ni koy kinno ko so Allah hare nti ya khubas to khubasi teli badr kota ange nyama ko nanti hari maka ya garunga nabu kumo katano kui boti yaruma bu ogu yu khorun yambu a haygara okunya a sagonga tela nge make go badr kota ma kubasi ta Allah renda teli ikira khumbil qama kengo ige somenyi mema somin patum pile mabu me tikedame ira meri no yeri iwurnde ira meri no ni nandike khoni ra suma nandi har maka ya arullo Allah rende kapale mukui timi igunyu khorunya haga buyi haga kunkanya igira kemeri no ni makengo serrare hari mako yemi nyangera jango ina tara gunomborto ige ora kemeri no ni hari somin patum pile mabu me tikedame telange na kendo khamo tigemra kenno qusati ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ata Allah rana ati halumma ubayuka ala alislam tilli na bayanya na salama on kama kenno qusa tubi nan to giro Allah ramadi ati ke khibare sala sunta ketunu maganda nabi me parce que so min badum pili mabu me te khibare ke ira mere no yeri ara warangara ken konitu anin nabi me kenno qusa tubi nan kahu silaminu kembe harsa badil khibare ora ko nanti badir kota Allah renga kata kahirunga ara bito sika taw badir khureni bito siki ara kenya taw badir khureni kenno wayar sa Allah renga kinda no hilara kenqi kinna Abdullah ibn Rawaha aro Zaid ibn Harsa ara banen qi Abdullah ibn Rawaha karangare ya ma kata Makka kamumbanginga kebe yani Makka waramanginga ara Zaid ibn Harsa ara kenqi no ora kenkati kinga nandangi qatar ko gumunda ko nanti birame Israel ni terne dome birame ya ki aqidi no kuma kembrenga bane sudiyaro idiyarai hime ya khiro maka kamu mangia kendiya no hime ya khiro maka warra mangia kendiro no kembrenga kinga ya wati besa tar gumunda ko nanti Abdullah ibn Rawaha agaro Madina tar gumunda ko nanti aro jumas nangemu jumas ngotanye aro Madina nangemu jumas ngotanye agaro bane ari qanin rawtu ati ya ma'shar al-ansar ya al-ansar nun jama abshiru qanyali ta Allah haranki senga qanyali ta Allah haranki senga na sawanya al-ansar nuhu angana hoho ko
hana himbe kan khore madina su angana ta Allah haran kisi ho ma Allah haran kita kenyan ko tira dina honsu gani makideo kaire karaw Allah haran men yun kinga kisi kenyan ko tira dina su kenyan sabuna Abdullah ibn Rawah ara jopa ti kenya ti madina go ti khanyali ta Allah haran kisinga basi sunta Allah haran kenan ala ti khanyali ti hillan kahanun kallenga aro imana burawe hillan kahanun kalle ari mana burawe khanyali ti kinga kemira re kanneto ati anna to rabi'ata remumpili kiyana utbata aro saybatay te khanyali ti kun kallengare rabi'ata remumpili kiyana utbata aro saybatay kembirenga khanyali ti kun kallenga utbata aro walid kembirenga kenangale ati khanyali ti hajjaji remumpili kallenga kiyani munabbihu aro nubayhu kenangale ati khanyali ti abu jahali bun hisham khanyali ta kallengare kia ko wati we ke khoro madina lemunu nkama mosa qorira na sawnya madina ko kuma dumna abu jahal wari ya ga saban ko kuma abu jahal qabaran ko abu jahal rakenya ala ren rakenya islaminu rakenya karsa gongoni munentenya wona abu jahal du kiya sawun har badr khurayli surohil begar abu jahal kari kembrena ira abu jahal tinne abdurrahman ibn auf ya tige mera tel qanga min abu jahal ya ka ikum munentenya abu jahal wuri tar ugumu na ko nan tagara ke ko ni wati benan da abu jahal kara tille mun to kiraya agana da bangi su wora itira suge wa sawni rahale do hale ira suge wa sawni da hale iwati go kuma anti qutila abu jahal al fasiq yo kuma na ken koro abdullah ibn rawah hale kembiranga har samayme ati madnan gonna ngane te kanyali te zama'atu bunil aswad kanyali te ken kallengare kenna ngale kanyali ti umayyah ibn khalaf kanyali ti ken kallenga kenna ngale kanyali ti suhail ibn amr amana burawenga kanyali ti suhail ibn amr mana burawenga kenya ya watibe ti sahabai wo yono wati kena as ibn adi aluma mabrum ma kenda kedame biga ko aluma kenda mosir kenna ko su ken ko sa girna nda kata abdullah ibn rawah ati abdullah ibn rawah dangan tela ambega makebego tele tongi meme anya kundwa abdullah ibn rawah ati wallahi ati tongi ande anya ke mori te alla gana dunga te kumani alla hare aro mana burungo ne kata ai fergentengo kajem fergentengo kitunde kanua kumani wali kenya watbe abdullah ibn rawah tarugum da ko nan taro kaka anaro ke kala anin nyagalindi abaka awra katana da anya ke mori bokebe yani zaid ibn harsa ora ko nan dikken yaro madina warra mange ko alla rengra nyamar mowe ken ya gemuti qalla halai ken ya gemuti sena usmana kagume ara gemuti ken fatiye keta irba qawlun kan bane ken gemuta ken khana kibaran kin tenga kimira ken khana re kaneto ti madina ko ti khanyali ti alla ren kisenga khanyali ti walidi rayum bil arabiyata rayum bil kallenga khanyali ti al-hajjaj ramun bil kallenga kanyali ti abu jahal kallenga abu jahal bin hisham kanyali ti zam'atu bun al-aswad kallenga kanyali ti abul bakhtari kallenga kanyali ti uqbat bin abi muayyid kallenga tarugo muna ko nan ta hauka mana keko kenya watibe kinna yi munafiqinu kuma ta'un da me ke qoro munafiqinu bakarenda munafiqi wa qusata ta'uti ta hagira kebego tikebe gani zaidiya ta urbaga gajaranya ari hakaranta dome urbaga gajaranya ari hakaranta dome idi zaid ibn harsa idi ke woni hay ati haza zaidun la adri ma yaqulu min ar-rub tanda to yigo himbe me koni kanne koto mo uruma ta urbaga gajaranya hoko sagare kanne to ta ya anda ta Allah haren yome tiyan qaswaw ya al qaswaw ta hay kenya kama tiyan ko nan ta Allah haren tiyan ko nan to Allah haren me kari ta kenan ko dira Allah haren yome mutun nalitai tiyan me tagara Allah haren am no ko sani yome ka kama ngara wari zaid ibn harsa ga kama tiyan ko nan to Allah haren me kari tiyan merenga ti zaid ibn harsa wurun telli ta Allah haren yome munafiqun la ndaro me kedan nan zaid hay kama himbe ko tondari aiga ti sira su karaho makara sun gare kiga ko watibe kemira usama kiyan zaidi mele nyonga girna nakata zaidi ya na akhir baga tatenga tela ambaga himbe go tele tunyenwa ambaga to kubenu kara tunyi me anyawa zaidi ti tunyen de anyare wallahi tunyen kiyan watibe
usama diga kata munafiq ge himbe ko mana sanga nan tura Allah rai makari ati aywa an bege makwar burebe sanga yukuna ta Allah harenga nari iwa konara awan kanen charro bakan a kin ya wato munafiq yo ga kanu ati ti to mo ige mera muware igo ko mana koyi kharako kemra yi mera muwa kemra ikanu kabaran wure kinna yahudiyanun kana da take kai yo kuma ndi islaminu ya gara ho ko asun gare Allah rai mankara wa zaid wurwa kin ya wato be kita itawuna Allah rai mai rendu sa munafiqun mai kanu kewre kemra Allah gana o maramu misan singabo o lenga kalega siniyere o duwa on karna Allah gana do te kota tan o dangi ta kutenga o duwa on karna wa Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudtarin رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء سعيدا.